لسر کسکی نیره موکه یعنی جرگز سیامینه چواد نف کوملگه ها روجهلاتی و کردی دا نای پجراندن وکی پیاو ایرو لیره آمده ما بوی واجو کردنی چار پرتوکی خوامان او هر چار پرتوکانا براستی دو ورگرن یک لفارسی و عربی هاتی ورگراندنه کمه هلبسته یک لکرمانجی هاتی ورگراندنه بو عربی او جی دستانا کلا دمدمه یا ریزدار جان دوسته و هر وها در رومان من هنه رومان من هر زراوا کرمانجینه ناوی رومانه که تاکی خاف سبارت براستی وک چیروکا ناوروکا و یان سرپیهاتیا و لسر کسکی نیره موکه یعنی جرگز سیامینه چواد نف کوملگه ها روجهلاتی و کردی دا نای پجراندن وکی پیاو و حز کر وک پیاو خوابده ناسین نچار بو جنکی بو خوابینه وکی سامبول جی من او یا دا نیشاندان وک چاوا باجار و باجاروکن کردستان هگر دبن دست هلاتا والاتا کی میتنگر و داگر کردابن براستی برهمه کناینن و زاروک و بچوکی وچه نابن من اف خواست بینم سر زمان براستی او رومانه جی گلک yani binavu deng bu gelek zamanan hata vergerandin ev romana yekê wiştetaki bele de dema min dalî de birastî min kesekî dirawsê me bi vî şêwazî hebû piyawek bû nizam ez kanim min piyawek bû jinek bu ez nizam çi navî lê bidim lê de min dalî de li mêşkin maw tenê bes ne çîrok ew kesî rasteqî neye